Akunjalo nedi-ke bekungasona isikhathi sami lesi. Biningi impilo ebila emva kwesiteji ngoba ungibona ngize ngingena manje. Bekuliwa ngase ngikhetha ukuyimela eceleni ngoba asibona abantu esinamandla sonke ukuthi mhlampe silwela ukungena. Sathi asilinde isikhathi esisonikwa sona so salinda sona saze sadlala. Nalokho-ke futhi siyakubonga ukuthi sigcine sigibelile. Kwale kancane ukuthi sigcine mhlampe sihamba ngenxa yokuthi besidame sithi sibuze ukuthi singena nini sihlehlise. Since uqala unyaka umsebenzi uyeza i-album futhi since ngiqalile last year ukukhipha i-album yokuqala la khe ngisebenzela kakhulu nakulokhu ngiyathembisa ukuthi yeza i-album nakhona ngizosebenza futhi hayi ngithi kanzima ngisuke ngingasebenzi kanzima mangisebenza nginalento ukuthi umculo ngiyawudlala yeah so uzenzakalele ufike kubantu ngalendlela ufika ngayo nakulokhu ke sengiqalile already studio sezikhona ingoma engiyifakile ngisazo-eda